ban pas ya ka resolution ban persya ya ka CAB hakata kapor Henry katba ya kata ka MP Jongki ka MP jong ka MDE hang thia po parliament ka Agatha Sangmapan ki ong Krishan ya ka BJP hagabi ban pas ya ka CAB atau patbangin ng bi ikabukum kini ki party ki basyat MMPP yang patba ya ka dalba ka bakta yang ikum kejat benriu dai nama kata daw ngong idong kambat perkat temai hangari ka por ka pamanta o wat ongru kumadan gitu ki baong o ho ngilarai wan ka MDC ngin kershan me upra wan ka MLA ngin kershan me upra tangba habili baka MP te ngin asyai ka kongres fi mo ngin asyai ka kongres nganong ipipat ba pipak lajur namar balay kalong kubalong ni kari ka jungi menta simshar donbor ka BJP namar balay namar kali ka failure jong ka kongres ka ba simshar na ki pos nam hapo kari ka jungi bat kumjuru wat hakajara ka jungi kali ka kongres ka ba simshar lenda day ba kali ka failure jong ka kongres ka BJP ka namiyo kali donbor kumni ko makalong mata o yo pimodur ka kongres kali to ka kongres ka pamensya ka barang klan ka kongres ko makalong mata kay rekat kedan baki regional party baki way pat ki regional party kadang wat ki MP menta hapo parlimen bat idam jikar na niru na kata jongka bat kam tamele larangi pai yaw ni MP joko kongres kabangi ki pat barang seksyon joko Shillong parliamentary seat ngila pa mentala lightem siapo parlimen nado baka kongres kadang dan hapo kabor man sencari keri ketui udah MP udah longteng minister of state kay mo le na kapta kadi kajala kajonga ba kajongpi hadin sa artem habaudan hapo opposition kay mo lara kay mo lakren na kapta jonga ba kajongpi hato kadang kay kajingkren tu kabanra e kaburam jongi kum kajat benrio hapo parlimen ngampat yo ya kata dai na kata lang kapor ka dai ba kapor ka ba kani kapor ka ba biang na kamta pai ba nong Shillong jong kajala ka ji kamtam na kamta ka Shillong parliamentary seat maka mi ka voice of the people party kali ka kabukser na kamta jongpi bangin jit ngin penjot temberom Dr. Ricky AJ Singkon ubriu ubiang kaban nadong syadong hnrei nalor kita kiki baro mo biang batman biang bat kejabim kata kalong berangkam hnrei nganet hu ipi nalor kita kiki baro idongkam yaubriu ubapet kata kalong kabakam komsang rengai hai Dr. Ricky AJ Singkon ya kita kijinglong kapan kenal nga ba kapan kenal nga ya way na girew crowd jo kajat penriu ka jungi ba kata kalong Reverend JJM Nichols Roy mo kababaro parang ngitip JJM Nichols Roy habang apet Dr. Ricky AJ Singkon ngai bahai ngai on semi pat so way pat JJM Nichols Roy ubriu basta ubriu basyampan bat hakajo upor ubriu basyaptim yo play kini kita kijinglong lani ki qualities kibangi dongkam yu MP ban pa siapo parlimen